Ole alal pian feli ma feli YouTube channel clear tu zong te chi bai thaber ka han buk le che u ole tun tu ma hian thilom om lut tuk mai kan rong bol chan ber ni bok khovela lal pan a kaushan hote mindin chan ber mai tharau bo te seng khoma lalpa mi ni ngai lote lalpa mi ni tir kha ania chu rong bol na chu mi san su thok turin ki Pentecost kaushan hote kova hemo phunalian tak mai hi da ania chumi na chu thok zelin UPC Northeast India district sang sompani te chhunga kaushan ten tun kumin sang ni somni panga August thla chung ringot ta mithar kan nei te tun tuma hianin karon chher chuak don ani aro pui e maya da that lo phalchi ani lova lalpa min tho pui na hi athukin aro pui lutuka chuwang chuan kaushan hoten kan sia chua du chang te a kan ngai thak non fowatan le lalpan min lo tho pui na satja kan sia reng na ta na kan beng warna atana te kaushan chanchin bu chher ve kher lem lo te grupa te chher ve lem lo te po om ve thei ani boka chung ho zong te tan chuanin kan ngai thak atana te ka handa chuak don ani a he record le report lom om felfai tak mai bo sei tu hi Reverend Arvan lal oya UPC Northeast India thlatin chanchin bu chuak thin Pentecostal voice a kan editor ni lai ina abwa sei ani a Reverend Arvan lal oya hi chanchin bu editor ni po a in me in a phu khop maya Koshan hote tan thu thar lom om tak tak mai min chop chwa sak tu ani mai pia lama hian thu le lama miril tak mai ani a ziak le charte thu ziak lama te abik takin kan mi chuan om tak ani boka Koshana phakang to ka pastor ni a rong abol pia lama voinia Pentecostal voice chanchin bu enkola Odin Sizim Children Home project director nia fasha no pang enkola ho tu pa chana chan mek lai po hian Koshan te tan report lom om tak mai tiang hian alo bo sai reng thina chuwang chuan achunga kan lo me ma Koshan tin hetiang rong bol tu Koshan hmangai tu Koshan thu thar min pereng thei tu mi chen fak om tak mai kan nei hi alom om zia te po shethar chevilangin atha ange le pu oyana alo bo sai sa record li salo siam fel sa thlap chu kein YouTube pa da in ti hian Koshan hoten kan du huna kan me chwa thei turatan ka han cher chuak ve thung dona kan lal pai suwa Krista pathian ngei po kha khowela fapa anga alen lai nia rong abol la ya khan tekhin thule zirtina thu thatak tak mai te zirtir te le mi pui local khom te na te khana soi thina chungzinga ama nge ina athu soi pakhat poimo em mai chu mi fel somkwa pakwa sim chuan tu nei lo ai chuan mi sual pakhat sim chunga wanami an lom jok ama kan lalpa pathian nge hin alo ti ani khamo kha kan lali swa thu soi nge kha re thar le ila lalpan he khovela mi tam tak ama zong lo le ama sha chuang lo mi tam tak zimur mur kara hian ama zong tu om chhun chu mi tlem te pon hi se lalpa lung ti oi tu lalpa lom na ani zia ama ngin alo puang chuak diam to ani chuwang chuan chu mi lalpa lom na ti hlo tling tu chumi na chhun zom tu te Koshan hote kan ni awangin hetia member thar engemo zat mai kan han nei hi chapole wan thu le insoi theina lam nimya lavin lalpa lom na thlen tu ani awangin lalpa lom na ber chu lom thu sai mol chungin ilongai thla thewang o veng ming local ming te hi hei mane district area lote alo ni a kan lo lam swal nok poni mai theya alam dan che te poi kan lo ti fu lo mai theye chunga chuanin min lo ngai thiam ula kan lo lam swal ani poin kan lam dik lo lai te le kan sei dik lo lai te tin ti swal pal te po lo om thei chung te chu like min pek pa khan comments lama te in lo sei zel don ya le UPC North Mizoram District Headquarters Local tu khwat lang a hian member thar panga lai mai Mizoram UPC chung ko khata tengin kan neya zuang tuiveng thar a hian member pali ani a bung bangla a hian Presbyterian Church of India atangin member paruk kan nei thara tuikwal no ta hian member pakhat kanan thar Home Mission Field Barabi biala tang hian member thar sompani lai mai kan nei ani ti chuan dampareng pui atangin member pakhat chuan serchip PNE venga hian member thar pani Pathuam pui bial silbanga a hian member thar somnga pathum lai mai kan nei ani
langlak so Assam mission field hei chu mission field lam alo langtlat mai notice india hnuaya mission field pakhat Assam field langlak so atangin believer church ko ushan member somthum pokwalai maite a hlomin he August Rammut thachung hian an lo lut bok ani riasika sia habula son chimtuipui district ani chu chumi a chuan member thar panga kan nei boka lunglei lam zobok local atangin member pakhat tin zobok tho zobok veng thar atangin member thar paruk lunglei district tho zotlang local atangin member pathum wangai bial antia wangai bial karengdor atangin Mizoram UPC member paruk lai mai an lo lut bok ani thangtin section songpijang atangin member somthum pali lai mai a hlomin an lo lut bok ani North Mizoram district ke sarali home mission field atangin Presbyterian Church member pasari lai an lo lut boka ngalchom North Mizoram district atangin member thar pani an lo lut boka chaltlang a hian member thar pakhat kan nei boka Vitor Kalagang home mission field tho North Mizoram district atangin Hindu Sakhwa atangin member thar som pasari lai an lo lut bok ani kulikon mualmoi hi North Mizoram district headquarters bialina kan kutken tura district ina anda tharania chuta chuan August thlabi ga hianin member thar pali lai mai Presbyterian Church atangin kan nei bok ani Khozol Harmon Aizol Islam district atangin pakhat kan nei boka mualpui bial ITI lokala member thar panga Presbyterian Church atangin kan nei bok ani Serchhip Chan Maria member thar pakhat kan hun lokala Presbyterian Church le Salvation Army atangin member thar somni pali lai mai kan nei boka aban lomom thin mo Walasip Diakon atangin Salvation Army pakhat Siaha Council veng atangin member pakhat Assam Mission Field Lukhimi Juri atangin member thar ahlomin somli pali lai mai kan nei bok ani Vaireng te IOC atangin member pathum Kalchini bial Nimti North Bengal Mission Field atangin Trinity ring tu atangin mi pahni mithar kan nei bok ani Khwangpui lam atangin member thar pathum kan neya Bairabi biala home mission field Rajdali atangin member thar som lai Presbyterian Church atangin an lo lut bok ani Siangtlang atangin Presbyterian Church atangin member panga an lo luta Sikkim Geling mun atangin member thar pali kan nei bok ani Mamit bial Bongwa atangin IKK Kaushan mi member pathum kan nei boka Bihar Katihar Beltikri mun atangin Hindu Sakhwa member pali kan nei thar bok ani Mamit bial Damdiai home mission field atangin Hindu Sakhwa member thar pakhat kan nei bok ani Thenjol bial nei lawa Salvation Army atangin member thar pakhat kan nei boka Khobung bial leithuma member pakhat Paul nei chia lo atangin alo lut bok ani tichuan kol kul bial chhortuya Methodist atangin member thar pakhat lo lut boka General Mission Field tho Sikkim muna kitam atangin member thar pasari lai kan nei bok ani tichuan Chanpur Thanlon bial Bukpi atangin member thar panga kan nei boka Champhai electric local atangin member thar panga lai kan nei bok ani Bazar bial Aizol East district bazar local atangin member thar pakhat Presbyterian Church alo lut boka Phoibuang atangin member thar pani Presbyterian Church atangin an lo lut boka West Phaileng bial West Phulpui local atangin member thar pakwalai kan nei bok ani Thenjol veng thar atangin pani Khozol Muncheng atangin BCM Kaushanami Mithar pani kan nei boka Saitwal bial Luangpona member thar pakhat Cholmun Kaushan atangin IKK member pangalai an lo lut thar bok ani Bihar Mission Field Nagar atangin member thar som kan nei boka Zotlang North Mizoram district Chhunga Zotlang local atangin BCM member pakhat lo lut boka West Phaileng electric local member pakhat Phainuam headquarters local member pakhat Tuipang bial Phura atangin ECM le BCM atangin member thar som pali lai mai kan nei bok ani Bairabi bial Meidum atangin
Presbyterian Church le BCM atengin member thar pali kan nei bok ani champhai chhungte a Presbyterian pakhat Thenjol veng pui atengin Presbyterian pakhat Thenjol harmon atengin member pakhat chongte bial mualbu atengin LEKBK kaushan member pakhat kan nei thar boka Churachanpur Leijangphai atengin Mizoram UPC member somparuk lai mai an lo lut bokani Pangjol section Lower Phai nuam atengin member thar pakhat kan nei boka Sisong CTI atengin Presbyterian Church pakhat lo lut boka Barak Magur Chhaura atengin Presbyterian Church pakhat lo lut boka Tuidang chua atengin LEBK member thar pani kan nei bokani Kolosip veng lai ya Presbyterian Church atengin member thar pani ania Kolosip veng thar atengin Presbyterian Church member pakhat lo lut boka Keifang Police veng atengin Presbyterian Church member pakhat Kholian Aizol East District a hian Mizoram UPC atengin member pathum kan nei boka Durtlang Mall veng North Mizoram District a hian Presbyterian Church member thar pakhat alo lut boka Palsang atengin Presbyterian Church pathum an lo lut boka Mautlang LWD atengin LEKBK member pakwalai mai kan nei bok ani More section Chonjang khwa hian member sompali kan nei boka Ngopa Damaska lokala hian member pakhat kan nei boka Arvan neya hian member thar sompani lai mai kan nei thar boka Aizol East District Lungsum atengin member pakhat kan nei boka North Mizoram District Lam Kolosip Tumpui atengin member pani Mamit Bial Dampui atengin member pakhat West Phaile nga member pakhat Tichuan Bihar Gaya section General Mission Field Chakan a hian member thar som pakhat lai mai kan nei bok ani Bairabi Orpor veng antia heta hian member thar somthum pasari lai mai Rammuten anjuk mu boka awan lom omte lul em tichuan Aizol Salem veng a hian member som pakhat kan nei bel bok ani awan lomom em o chungjong bel khom chu awain zanga somli panga loi mai alonita a lalpa ropui bero se thir tu le ngai thatu zongjong de chunga lom thu ka soye